svaklina. Kasi nandun Ja, pa siya tebe. On prijeto savjet. Daj naprej snimaj, daj. Čak sam tako je bilo. Nie masz pomysłu, bo ja sobie to przegrywam. Tylko 2 uri su se z njim imela, like, 8 geeky stuff. Da, ne, bila že tisto... Evo, daš pa dobro šmarno volo, kaj. Ja, a ne? A ne? That's what I'm saying. Because, like, I got along with him so well. Spomnim se njegove face, vsakeč, ko me je razgovarjal. Ker sem za mamo tako lauf po bajti, staro. Pa ker smo skupaj špilala Fonenfior. Ja. Ne, zdaj pusti, zdaj tako pozorni snimaj, ne noter, kaj noter. Claustrophobic place with animatronics. And it's funny that I'm actually scared of animatronics. They freak me the fuck out. Yeah. Yeah, exactly. Oh yeah. I love them. So weird. They're so creepy, but I love them. I love the entire